Akasvani Imphal, Wahengbam Washington Pau Pajari, Ahanbada, Marui Bapau. Pediatric Association of Manipur Sinduna, Kunipan Shuba, Mani Pedicon Lissingani Kunmari, Nasi Imphal Gilampel Pataleba, IMA Conference Holder Pangtokli. Asamda, Himanta Bishwa Sharmagi Mantri Mandalda, and a woman Trimari Hapsinduna Chautokre. Lissingani Niputaret Paubada, Big Sid Bharat, Wahena Batamliba Pandamadu Pangnabagi Kongjang de Charuk Yanaba, Pradhan Mantri Nalebak Asigi Nagrik Sinda Apil Tauri, Amasung. BSF ki Humphusuba Raising Day gi Thoram, Ngasi, Rajasthan ki Jodhpur de Pangtokli. Pediatric Association of Manipur Sinduna, Kunipan Suba Mani Pericon, Lissingani Kunmari, Ngasi Imphal Gilampel Pataleba, IMA Conference Hall Pangtokli. Kumsi Chahigi Hiramna, Akoibagi Pibamna, Angang Singi Haksel the Oil Lapasing, Lamdam Sida, Mapungwina Tingari Balena Sing the Ingak Tokpa, Hibesuni. Thoramasida, Manipur University Vice Chancellor, Professor N. Lokendra Singh Amasung, Pediatric Association of Manipur President, Professor C.A. Syam Sundar Singh Nasingba, Saknai Miyoi Kya Saruk Yari. Sanamahi Liningi Matangda, Jati Thaki Seminar Amasu, Haujik Imphal GP Women's College the Pangtokli. International Sanamahi Association Nasindu na Pangtokli Bathoramasida, Sanamahi Liningi Matangda, Kanani Nagani. Raja Sarkar ki Art and Culture Vibhag na sponsor Togduna Pangtokpa Seminar Asida, Sanamahi Liningi Matangda, Akanghay Kaya Nasu, Wangangani. Global Shapers Imphal Hub na Sinduna Anisuba Mini Library Ngasi Sawombung Relief Camp ta Hangdok Lagani. Relief Camp Singda Lairiba Lanji Angang Singda Mahaimat Singi Lamda Kudong Chaba Panganabagi Pandamda Global Shapers na Ahanba Mini Library Amasu Sajiwa Relief Camp ta Hangdok Rabani. Manipur State Power Distribution Company Limited na Kendra ki Power Mantraloy gi Bureau of Energy Efficiency ka khusam naduna Energy Conservation Week lisingani kunmari gi palan thoram hayengdagi hauragani thoramatse gi manungda mahairoi singi oiba lai yekpa rasana iba quiz amasung debating competition sing pangthokani hairi. Assam da Himanta Bishwa Sharma ki Mantri Mandalda Anauba Mantri Mari Hapsinduna Chautokre, Nauna Mantri Oiraba Miyosing, Prashant Phukan, Kaushik Rai, Krishnendu Paul Amasung, Rupesh Golabu, Rajapal Laxman Prasad Acharyana, Ngarang Tabak Paiba Masung Aron Bangak Pagiwasak Lauki, Makoi Marimag, BJP MLA Ngaktani, Sri Phukan Ribugordagi MLA Oina Marida Karak Labani, Aduga, Polna, Pathar Kandi dagi anirak shubo ina karakpani Kaushik amadi Rupesna Lakhipur amasung Dumduma dagi handakta ahanbo ina karakpani Kendra ki Labor Employment Youth Affairs amasung Sports Mantri Dr. Mansukh Manviana Nagaland gi Hornbill Festival asibu Pradhan Mantri Narendra Modi gi Manglan Ek Bharat Shrestha Bharat ki mapung pharba khudam amani hairi Magna hai Festival asida tongan ba raija sing amadi Sanskriti na amat toina punsinduna amana amabu hena ningthina sak khanganabagi thawong amasu oiri. Kohima gi IG Stadium da ngarang Dr. Manviana hai Hornbill Festival ki khutangda Nagaland ki tongan ba Sanskriti ki machak singbu uthok pasina laibak asigi inak khullaba madi pak chawraba Sanskriti ki pukaibu nahong na ningsing hali. Tabiriba pawasi Akasvani Imphal dagini. Laibak asibu lisingani ni putayat pawada Biksit Bharat Wahena Thamliba Pandam Adu Pangna Bagi Kongjang de Saruk Yanaba Pradhan Mantri Narendra Modi na Laibak asigi Nagrik Singda Apil Tauri Sri Modi na Naharol Singda Makoi gi Mot Amadi Wakalon Pongdok Naba Biksit Bharat Young Leaders Dialogue Matang Thada Pangthokani Hainasu Lautokki Ahmedabad Ngarang Karyakar Subarna Mahotsav Virtual Oina Hokdokpagi Thoramda Wangangbada Pradhan Mantri na BAPS Sangstha ki volunteer singna sahi khudingi oina tongan ba malemgi kanagadaba hiramda wasak amamam laugnaba su hairi Pradhan Mantri na hairi laibak asigi TB ka hena nagan bajila singdam ijang thamduna numit chamani gi oiba akhanaba campaign chathaduna laibak asina TB leina ngakthok na bakhongjang da hena kansil hale social media da thagat pawarol da Sri Modi na hai Bharat na tongan ba maikei dagi TB leina ngakthok na bathabak paikhatli
टीबी लाइना मुथतपदा मियाम हुमना सरुक याबिनबसु महाकना अपील तौरी प्रधानमंत्री हाई निक्सई मित्राज गुंबा थौरांगना टीबी लाइना बुलायंगबदा खुमांग चाउसिलहनबगा लोइनना भारत असि मालेमगी ओइना टीबी लाइना ngakthoknaba hotnabada mangjil thab laibak ama oiri awang nongpok भारत की राज्य कयादा ngarang numit chamanigi oiba टीबी लाइना मुथतनबगी अखन्नब कैंपेन निक्सई शिविर हौदोकनाख्रे मेघालयदा मिपुम खुदिंगबाकु यंगसिनबिदुना टीबी लाइना लेतबा मेघालय अमा ओइहनबा हाइबा वाखलोंदा ngarang कैंपेन अदु हौदोकखि टीबी लाइना नाबा मियोइसिंग खंगदोक्तुना मांगजौना लायंबगी थबक पाइखतनबगी पांडमदा कैंपेन अदु पांगथोकपनि नागालैंड सुंगरंग राज्य की हकसेल अमसुंग याइफे युम्बाल मंत्री पी पाइवांग कोन्याकना कैंपेन अदु हौदोकखि श्री कोन्याकना हाई टीबी लाइना असि मतम कुइनदगी मियामदा चाउना सिंगनबा लाइना अमा ओइरक्ली मागना हाई कैंपेन असिना कोहिमा मोन अमसुंग वाखाना चिंगबा जिला सिंगदा अखन्नबा मित्यंग थमगनी केंद्र की पोर्ट शिपिंग अमसुंग वाटरवेज मंत्री सर्बानंद सोनोवालना हाइरी लिसिंग अनि निफुतरेट फाउबददी भारत असि मालेमगी समुद्रगी लमदा चाउखतपा मकोक थोंबा लैबाक तरागी मनुंगदा चनबा ngamlagani मांगना हाई लैबाक असिना हिथांगफम सिंगदा पोचै पुबगी चांग हेनगत हन्नबा अमसुंग जहाज साबगी लमदा हेना खुमांग चाउसिल हन्नबा थबक कया पाइखतली चेन्नईदा कमराजर पोर्ट ट्रस्ट की सिल्वर जुबली पालन थोरमदा वांगांगबदा मंत्रीना वाफम असि फोंदोकखिबनि महांगना हिथांगफम अदुदा लुपा कोटी 995 चंगना सागदबा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जत्रासु हुनखि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की हुम्फुसुबा रेजिंग डे की थोरम ngasi जोधपुरदा पांगथोकली थोरम अदुदा केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ना अथोइबा तिथि ओइरी बीएसएफ की रेजिंग डे की थोरम जोधपुर की बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स ता पांगथोकपा असि हंदकी असिना अहानबनी मपाल थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हाइरी अमेरिका की डॉलर का चांगदमनबा याबा अनौब करेंसी पुथोकनबगी थौरांग अमता पाइखतपा लेते कतार की कोनुंगदा पांगथोकपा दोहा फोरम दो वांगांगबदा महाकना हाई ब्रिक्स लैबाकसिंगना अमेरिका की डॉलर बु मपांगल सोंथा हन्नबा होनानिंगबगी अपांबा लेते डॉक्टर जयशंकर हाई वाफम असिगी मतंगदा ब्रिक्स लैबाक पुनमकी ओइबा यानबा रेप अमतसु लेते अमेरिका की राष्ट्रपति ओइना खल्लबा डोनाल्ड ट्रम्पना ब्रिक्स लैबाक सिंगना कमन करेंसी अमा पुथोकनबा थबक पाइखलक्लबदी चादा चामगी तारिफ चनहनगनी हाइना किहल्लखिबा सैओलमगी तुंगदा डॉक्टर जयशंकरना वाफम असि फोंदोकखिबनी डॉक्टर जयशंकर मनामा डायलॉग सरुक यानबगीदमक ngarang numitang manama da thungkhibani maki khongchat asida mantrina leibak kaya gi luchingbasingasu wari sanagani numit humni gi Russia khongchatta ngaksel mantri Rajnath Singh ngasi New Delhi thadoklagani magna leibak aduda leiringaida Russia gi ngaksel mantri Andre Balausok kaloinana kunma thoisuba India Russia Intergovernmental Commission on Military and Military Technical Cooperation की मिफमदा सरुक यागनी मॉस्कोदा पांगथोकदुरबा मिफम अदुदा लुसिंगबा अनीना ngakсel की लमदा लैबाक अनीना लैनरिबा मरी की मतंगदा वाफम कया खन्नबगा लोइनना लम्मसिदा हेन मतेंग पांगननबसु खन्नरबा याई श्री राजनाथ की खोंगचत की सरुक अमा ओइना हयेंग इंडियन नेवी की ख्वाइदिगी नौबा जहाज INS टुसिल कालिनीग्रेड लेबा यंत्रा हिथांगफमदगी कमीशन तौगनी ngakсel मंत्रीना अनिसुब लंजाउदा लेखिद्रबा सोवियत की लानमीसिंगी मॉस्कोदा लेबा सिमिट्री दसु चतुना इकाई खुमनबा उटकनी IMD ना हाइरी मणिपुर असम मेघालय नागालैंड मिजोराम अमसुंग त्रिपुरादा अयुक नुमिदांगी मतमदा लेसिल कुंगना थागनी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना पेडियाट्रिक एसोसिएशन ऑफ मणिपुर सिंधुना कुनिपान सुबा मनी पेडिकॉन लिसिंगनी कुनमरी ngasi Imphal की लंफेल पाटा लेबा IMA कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोकली असम दा हिमंत बिश्वा शर्मा की मंत्रिमंडल दा अनौब मंत्री मरी हापचिंदुन चाउथोक हनख्रे लिसिंगनी निफुतरेट फाउबदा विकसित भारत ओहेनबा थमलिबा पांडम मदु फंगनबगी खोंगजंग दा सरुक यानबा प्रधानमंत्री ना लेबाक असिगी नागरिक सिंगदा अपील तौरी अमसुंग BSF की हुम्फुसुबा रेजिंग डे की थौरम ngasi राजस्थान की जोधपुर दा पांगथोकली पाउ लुइजरे